pamarenta Balanolo Makni magtabagi ng abogi PST makatupos magtabagi ng kontrobisi magtabagi ng morok ng mga polisi sa Ragatu Eda masalay matuang langsung tunay tehalo iya pada na desa Balanolo sito sa Sadule Laman Makaray na kimanday barang may pasig Magdadong din, magdadong sa matamungan na Jurobo Magdadong ako Anda kinuha pa ko yung amalay Balanolo, panuwaga Sinuguna sekaligus 1 juta daa amay na sumuna masembako sumuna maekhe noy manadang ramil mege sumuna ba nanam bebeli apewa bebeli kureta wa tadapi onanamu bera diwo sayur pagwala kadang tua banua wa mita fakir makrona wa dana ni bena mada famareta nila kadada nakada pumangna semoga kepeane kita sesiakan bayo ni fuangana erusulomogi aita na Kristo pasolat 5 kali itu aita na mongi bayo ni fuangana Ayo kalau gue nak kita ke rumah apa? Ayo pak. Apa datang? Mohon maaf. Maka dari baik kasih lupa sungai, kasih lupa bala, kasih lupa nasi. Tak kau kita tahu di mana mengabadan. Dilarang keras. Membuat bangkai-bangkai. Pernah-pernah. Ako ko na pulutan. Ako na sobo ng mga ginagawa. Napamihan. Benar, betul na. Mau pulang kemulan. Oi, politika. Robert keluarga sama tura ita menantama nama tak polsek, nama kami. Amana kepala desa, aparat desa. Bupati, wakil bupati. Yang ada selain dan terjadi. Mula semana, orang memang tidak ada betul. Awal kita pun jauh.